Reality zvezda i pevačica Luna Đogani nikada nije krila ljubav prema nekada veoma popularnoj tinejdžerskoj seriji Rebelde, a sada je doživjela da joj se jedan od glavnih glumaca obrati. Naime, Luna je stupila u kontakt sa Christopherom Uckermanom, koji je tumačio lik Diega u popularnoj seriji, a sa svojim pratiocima podijelila je utiske kao i snimak prepiske. Ok, vidjeli ste prošli story gdje sam okačila pesmu od mog omiljenog glumca španskog iz čuvene grupe Rebelde. Znate da sam pre par mjeseci otkrila da mi se on lično javio i evo, sada sam doživjela da mi on lično pošalje njegovu pesmu i glasovnu poruku da podelim njegovu pesmu. Bože, 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 ja doživjela da Christopher Uckerman, zvani Diego iz Rebelde, meni da se obraća, napisala je Đoganijeva ne krijući radost i ushićenje. S obzirom da je već stupila u kontakt sa glumcem, Miljković bi trebalo da pripazi da mu čuveni Diego ne zavede ženu. Luna je svojevremeno otkrila da je ćerki dala ime Mia, baš po jednoj od glavnih junakinja pomenute serije.